Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin.
رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم.